kebos saja jadi gumi nak kengkeng jadi gumi panas paron ya. Apa mo? Cek terasa nih virus ke bumi nih. Apa keadaannya mo? Aduh nak dijari-jari ini kebos nak utang dulu milahan es mencair virus mana jadi milahan ada coba pikir tuh virus Tuh mo celeng lah mati jadi corona aku nih. Nah itu kadang tekan virus itu mo. ih celeng dia mati iya tuh udah mati Yang lah celeng nanam keroras mati mo. aku ri orang Itu gigil-gigilnya pada Kali oh, lebih aneh mati. Kalau gue nak kengkeng bicara celeng nih nana. makin malu ari. Wah, ngelah panak. Panak ko ne. Ngelah selek ta nang. Mati rora. Aditan masuk akal tiang masing. Nah kini tuh mo. Yang lah celeng nanam. Ben nanam tuh nak lawat nih. Kira. Kali nak sajo. Ada nggak zaman celeng. Weh, nah po yun na aja ibu-ibu nih. Weh, nah po sa kota ini tanto ada dengan virus, ada dengan penyakit celeng mati. Senang tonton amalia orang yang tertentu. Mimi, yang gitu amat warna beliau yang sama celeng. Dulu celeng mati gus. Bah, bigus nih seram saja leak kadang bigus tapi dari leak konek. Ya mehen yang tadi lihat, sehingga celeng kok kali paling lemah kali langsung di pemulasan kali segitu loh. Cia lia makin nomor ada sih zaman lia pun modern virus makin ya pemanasan global makanya kene kumine nah makin sekarang pinahin napi ini makadat kene makin canang peragat kebos lebong canangnya naman. Ini itu jalan tuh, pengen tuh. Aduh, nak apa kadang kelemahan nyakit kuben. Aduh, dijo timpah nen pro. Aduh, dan kene pun subuh kali sing adon nah. Mana pengalan nih, aduh, dijo kali timpah nih ubah aja nih, Mas. Aduh, dijo pernah nih rame tuh. Kali ubah kewah nenek. Tulungin dia. Dijual beli. Sorry. Nenek aja bagusan. Yang saja semua negannya. Aduh, ini gelapin bang ya, nenek kasih bang. Maya lo, bos berondong Maya lo. Aduh, iya. Kencang lah tuh niki wow. Aduh, niki sebentar tiang kan nuning api kadang jak bangkas ulin ibi. Baru ajak tiang metuaan ibi ngoto di balik banyak harus sakit si bojok. Ngeremus bangkas tiang ya dundun semang pun orahan sakit sirah nah. Ngoran pila. Ari, saja tuh gong. Adi cara gejala corona deh. Yang pindah-pindah nggak ya? Di kenten mau ari. Yang tiang kenten ya. Tiang dingah informasi nih ke virus corona nih ke gejalanya nak demam. Tapi siki demam. Kampun kenten disertai pila tapi nak nyetel. Tenges nih kone. Pun kenten nak bersin. Nih jejak kono tiang sih mau. Ijo mah ini kali nih Ijo coba nih mang luar negeri apa ke klub biminin minum dan jakene apa penyakit mulai. Nah orang ini orang. Weh, bangun takonen tuh aja mau Kan ini tuh unduk nih. Nih bisa ngitung-ngitung kena dari Weh, bangun. Tuh takonen saja mbak, sahur. orang yang kengken unduk bisa ke sini. Nah deh, ada. Nah orang ini orang kengken unduk bisa kini nenek.
cek kita kan saru nih jak punya nih ibi nih abang main nih. Nah, apa tertondong rame saja. Kemotan lalinya. Om Swastiastu, napi niki dom niki. Swastiastu. Swastiastu. Nah apa nih wujudkan ini nih? Weh, nak kengken ini aneh uling ditu dengan uling dau dengan munyi ya. Apa dom nih? Nah kene tuh beli pekrinik kene timpal-timpal jani di bumi ada keberbahan virus makanya jejak bane beli nih ada timpalnya pasti marah teka-teka aja gelam kene cara nak virus corona saningan beli Main. Atau jadi nenek. Dalam Bangun. Mencoba memeriksa jani jangan saja yo kena virus corona apa keng. Mak mobil nih sarian baru nih, oyong. Mama mobil lah. Oyong nih, oyong. Yuk cari nyetir. Ada Ben. Aduh. Ada yang mah. Ingat-ingatan makin zaman bos buli ke bos virus dija hidup sehat makin terkulit dija umahnya mani makin kajian umahnya mani pasal dengan ciri-ciri kepada kena virus kita nih harus menjaga nih lingkungannya paling sehat empat pidangan sampean jaga itu sarang-sarang niki makin hidup sehat.